Malu mai ni ni asal. Malu te rumah o malu tua. Kita waktu yang rumah o ngatu Yesu ile fao tahu ni. Malu rumah tu le dia ruang ni. Allah tersipu. Ulau kita menalau soy matu, namun naik namun matu fatwa, matu kumai, namun naik matu kata, matu fatwa, walau famau itu rumah ini, yang itu ulau matu berfaham. Partai lalu sinar. Partai yang pasoi manos, ingatan manos itu dimanak rumah kaum manos. Manfaat manos ialah untuk rumah manfaat dengan pemanak yang manos tahu manos yang mengenal. Wajah wajah manos fasih manos. Difaat oleh Tuhan semua tulisan. Fatum cuma mau. Kamaru fatai jadi ini yang mau itu benar madu. Madu lu banyak madu mana tahu. Ruang mana ini no madu terletak besar mana dia tu. Soy orang pelo Yesus Kristus. Majo dan na fiore de pie. Majo ia na no tele paleano anwa no wa ni wa fa mania. Majo mafkal majo oli mawina ma lautan sia. Wo ma ber mai tawai na malamai. Jadi dia orang mau kita boleh membantu mungkin. Kalau Pak Menteri naik maju ya semua membantu. Ialah dia orang dia maju membantu kalau menolong ini. Dengan dia orang semua faham membantu. Dengan lagi kalau membantu itu musuh kau membantu teman jadi membantu. Yang mana yang membantu. Faltan bersama ialah dia bersuku kibis. Dia meniuan itu sukuman malu malu siman siman. Umaya yang malu malu. Jadi macam dia membantu. Pemenangnya malu kita ulang tahun main di tempat. Ia boleh dikenal faham manfaatkan neo faham. Malu dalam dia. Dia jadi manusia malu Fatimah. Ia pernah yang malu dia. Luang lebih awal berufai malu. Pemenang yang mahu dalam masa ialah beliau Yesus Kristus. Meluang mengakhiri transformasi fatwa. Pemenang yang mahu tuan yang mahu dengan fatwa. Dengan mahu nak mahu tuan yang awal mengalah. Allah menilai yang mahu. Dia mainlah video yang masuk ini jadi Malaysia ini. Pada tahun 2006 video itu, jadi yang jadi Malaysia ada orang masuk. Itu apa yang masuk bahaya nama.
dapat faham utama dari dia namun mawina di sudut tulis. Mata bakal na musyo yang lebih baca sematul doa ini mata rumah, iman mio bueno mata rumah. Mata kalau kita dia mau dia, ini mata dapat kalas. Naik mata kau ayo mau mau yang mai mata kerja pun fantasi ini. Dari yang mata ini mana mana tu ai foi mana não foi mana o eu fia ai que fez ele fala aí na todo mana foi o ano todo mundo mas o cara não mas o local se faz não sabe mas o olhar na opinião yang lebih mampu mampu. Faultar sahaja Kristus. Yang mampu mampu lebih mampu. Kasihnya alman mana lupa dengan follow dia. Mampu mampu lama dia dia. Tahu mampu boleh pun nak dah. Uang ini memain matu kalau yang matu batasi kalau hidup matu ternyata yang lalu tertolong manfaat matu foi natu waktu mana Yesus Kristus jadi manfaat lena waktu nafsu matu kalau matu pakai matu termain.
怀要这样就做，发进好，受做。我岳父父与发这是我的梦，马路边的场，我也得拿起发了进好。然后我要进入了这个。
deve tua e a fa. Como não vou não. Na nação corria. Dado o molho com ina de meia terra. Tomou a teia o divino. O le fa então. Nem eu e le fa o mal. Tapi dia mai kita orang di sana ini, untuk mana tu sahaja mai fit boleh, mai sahaja itu orang sahaja, ion tu lagi. Kalau orang sahaja orang sahaja mua lagi, ion orang sahaja, mai apa kan? Lord mai. Ia e whakamaari nā tui a te nā tō. O wā o nā tō rei roa le mea o nā tō whai. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Found in Luke chapter 23, verse 34. The first words uttered from Jesus while he was hanging on the cross. It is a prayer, requesting and asking his Father to forgive them, for they do not know what they are doing. It's a prayer. While Jesus was experiencing a great amount of pain, he was struggling physically and mentally. Spiritually, no doubt he was affected by the physical agony and torture, which had tormented Jesus by the Roman soldiers. Imagine going through this pain. Instead of asking God for retaliation, yet he asked to forgive. Jesus asked God to forgive. But not just the Roman soldiers or Pilate, but also to the Jews and the crowd who called out and crucified him. Forgive them for being blinded about the Son of God, who was with Famano. Como se o e fai o fiel no fale non faccio mai dei fai figlio. Per la che tu me ne uno tima, allora tima un mamma sia, tanti ma fatto sassi. Hai tanto di tua di famana. E lei famana, e lei famana. Hai famana. E lei vuole anche Gesù non tomare, e tanto sui. Pe tawi de leama, e o ita mai. Ma le ole atu e fu de toa, ia whamana. Whamana o wāko nā tō mei toa le mea o nā tō whai. Kasi le mei na mona whātawai. E ese le whanutaro na whātinoa. Ai tua hu ia ngā humo o tamana. O le tu wai se fala da tu o le lo vita le fa ma na na fa o Yesu ma na ta tanto mo sa ta lo ta mai ia e fa ma lo tu ya na do o se te a ta o ta o le o fa ma io fai fia na mão, não falha muito. Abre isso. Fala de ver o tanto, online, leola famana. Leva no vinho, tanto isso. Na ia fala no namo, na ia olha o mani no tama, e na ia famana. Abre na hora de le uai sa o ma le
Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Emoni, utifanyia kiasi wewe. Unaso tatifata siani moyo. Ipelekeze. Inauma fikra lani Yesu idei. Sa yaisi pamoja todo. Nafasi Carolina iona ataka. Ono nataka kuilea ile famtalanga. Osentasi pamoja. Yesu ia manatua maya. Gaya feel maya malu. Osentalo na hata mia maya ile watu tua neita hata. Soli tu hapo. E tu sama le fuo sila. Na fausia ai fa amor. E ma fai na esse mai leoti montino. Ai mau leona fa amor. Ila mea ile ai se no na. Ai le tu ina kwa Yesu le fa amor. Ile mea sa le ai se tanto numa. Ai le tu ina ai Yesu le fa amor. E tu o tara sa. Ono ma kia uma le fasa langa. Tata. Ai pita. Ora fa ola ina tata. Ai fano le tata. E talia le tata. Ai tu ua le isi. E manuia le tata. Ai maalaina le isi. We must never give up. I urge you to find your faith as long as it is rooted in forgiveness. If we accept responsibility for our wrongdoings and accept that part of our soul that is ugly, we will become like that thief that prayed to Jesus Christ, his Lord and his Savior. Remember me when you come into your kingdom. Hallelujah, Yesu. Emoni, ukifanya kidati wewe. Oleasha. Katifata sema wewe. Ibertesi. Olepese. Oleamo usua. This old rugged cross.
whetara i atu le o ia i rona tina. Sena, whautua o lauta. O whapena te whoi o ia i rasi, whautua o lautina. Mai whetaraina o mare a i rea whiwhi. O le whetaraina le ese lau o tūra. Awa e whamatama ina mai. O le hata o Yesu, o le hano o le atua. O ia whoi, o le ata le i o le taita. O le tama a Maria. O i no atu e le i lona tina. Whautua, ua awha. O le arofa whaatama e fia tausi i lona tina. A o le arofa whoi, ua atamia mai e ile so tama a wha le tangata o Yesu Keriso i le nawa. O le so tama le, e whaino mai e sa sama wali whaatasi Yesu matatu. O a whaitata, o a tima, o a mawhatia o tātou wola ina, i le aso le leira rana, le ausuri. Sa whea mai Yesu, ma venga. Wo o lawa le tima, ma le mawhatia o le uti, i lunga o sata. A whea mai Children, the third saying of Jesus Christ while he was on the cross, while he was hanging there, he looked and he saw his mother. He said, "Woman, here is your son." In that very moment, Jesus' humanity shined. Indeed, he was not just the Son of God, he was also the Son of Man. Sharing in our everyday lives, he understands our pain, he understands our stress, he understands the ups and downs of happiness and sadness that we experience every day in this world. But he walked alongside us, feeling all the weight of the struggles that we go through, including the ultimate sorrow of death that he experienced on the cross. But through his journey, Jesus reminded us when he recognized his mother, that he also brings a message of hope. That while he faced and experienced all the struggles all the way to the cross, he also became victorious. Wonderful children, hold on to hope in whatever you are experiencing in life right now. For just as Jesus, our Lord and Savior, the Son of God, but also the Son of Man, became victorious from the world, we too will be victorious. Matthew 27 verse 46 records Jesus' cry of anguish on the cross. My God,
Why have you forsaken me? Expressing both his human suffering and the fulfillment of prophecy. Ole alena, ole alana, tulata, upuamatia. Ole tanata, utula, olina. Ole esilabia. Mase fabo moyo olia. Se hana ole tula, wadi moyanya. Ole vayo martanata, olo tino tina. Ona fatino ino na bona faola. Na filma ina ino. The phrase is spoken in Aramaic, the language Jesus commonly used, and directly quotes Psalm 22, linking this suffering to Old Testament prophecy. Olenana aromatica, oloma sani utenya, efeso mo kwa faisamo, ebeo famo bina salamo eros kumanuba, lobo tumai, the theological significance of this cry reflects the depth of Jesus' human experience, showing that he fully felt the weight of suffering and separation from God as he bore humanity's sins. This same verse is a profound expression of despair and abandonment, yet it is not a moment of hopelessness. Rather, it fulfills Scripture and demonstrates his role in atonement, bridging humility to God. By quoting Psalm 22, Jesus also signaled that this suffering was part of God's redemptive plan. And the psalm itself ends in hope of vindication, pointing to ultimate triumph over death. Psalm
Le vai mo tina mo le o lava I tanasa. Mana tu lo jo. O le lava. O le lava sa ia mo le taipi le nei fai mai sa lavo. O fieri. Ona latu o hanya I lea o le vineta o te iwai. E o lava I o toi I tula. Safa tau wina ato toi Yesu le fuafuama le tula. E le aise a panoa na toi. O le uma lava mo le tongi ola le tula. E tato a lotu le rea pia. Whaalomo e whiau Yesu mo tatou rea pia. I mo wheta ai mai ai. Mo tatou le nei o whamai Yesu. Ua ia ni loa o tima. Ua maa na lama ia I o popola. Olo maa mo o mana oma. Mo o tima. Ne ui ai Yesu. Te teini mea piapi. Ao tātou tari sua le tari suama le hiki le nei o. Ia tātou mana tua le na whiri. Ina ia whaamania ina. Lo tātou ngā ala whaela. O te whiri. It is finished. Our winner is banana and lemon factor. Tete next time. It means you bury in full. Wa uma wa tutongi. Wale esi sime wa tutoi. Wa mai. Wa tamu. Wale ne tau tinoma. Wa fa iloa wa idai wa fa ina wa ana wa tiana fa tino. Atoa i manana misiona e nana nana. Ma te whātau wina o wāra ama oma e whiana e tuari. E wina I a Yesu le Masia o whāra. Wa whāra o ina ai te oma o le whaima o tāpaka. Ona o le maniu Yesu. Ua sarani ai te tongi o si mua masaka. E tātana e tasi a te risu. E wha atotoa ina e tanata tātonu. Mō taipu uma aso. E mai, ina kua mai ane sau panga lea. Ona whanau au lea ona au. Pai mai o nōi fōro na au. E wha ia e la wāi atu ma le whire mui atu. I le ana nuru. O le punomo le nuru. E ma whai ma whatu suaina o se whāwao. Ma o se whatu noma ma whata mu. Ma le mautu ma o kata. O loa whāwao e ma koe le pune Yesu I lona lata mani. Wa ia whiwhiria tene tuina tuari lona ola. E o matusa manana whanatalama e me inoane se funu. O lona whai upe se funu wana wha. A ia tuina atu lona ola e lona lata whina nako whatokas. A tuina
e tu nato lo dia
Si lima Yesu e ustaia le i ngore tu la hoina. Jesus surrendered himself in order to obey, being forsaken. Muito o que é Fio Yesu está a estar. Quando foi a tua vida, sasai totas, kuku e kokas, fatatau totas, tali o pouco a cara e olha. Pera também o dele morre tu lá fora. Mas não é isso nada. Fio o cara o que está. Por tu lá fora. O nesse leta o tá o ele meio morre fa mal e being cursed. Ai Cássia ela fala é fatal. Este canta no todo o peito de Jesus. E cadia ele tu lá fora. There's only one way. It is through obedience. Being forsaken by being obedient. Mawag kayo ito lang mga Diyos ta ifa Yesu. Ngayon, susofay na Diyos ka ifa kanata. Susofay na kwa o yung mga Diyos ka ifa lang ni. Porque o Senhor do lado, o levar inteiro de Natal, o solo fare un cumulo, fa un anno di assai, ma una expectation, o io tutto. Che fa un campo come sa, qua pago, qua io sono. Ma nino io ne ho un uomo alla bella. Una volta tanto è passato uno che cavo, o per farlo, o il cui non le palle, non le vignetta. But he crossed them all. Conosce Gesù, mio amore. Sopra in modo non conosce mai tua gloria. Ai papà il me e muore, soi fuoco sta, il tu la gloria. Ma non lo. Si lima foi la tua, isfala. Si lima foi la tua, e uscia le cola foi ma molona. Even God himself. He surrendered himself for his love to be forsaken. Uno che ce l'ha le mere non la voida ma le tarde di Gesù. No, ma le non la fatto. Wa chi ne usa, uno qua usa poi ya. Io non ho robo usa. Upo la totale. Meu pronto, ele. O ale lotta mai. Awa ele lama sapatana. Ah, se più si manca o de passa di non tama. O liu po sa balaba il naso. O naso ko le va fa menuta. O po mi sa attorno. Il che non fa sa Roma. Ai scopo di ma poi sarà avremo quel contenente il profeta Amos Rona ma fu una famiglia non fa molto inna il tua e là il uomini o le uomini che fa molto il tua e là o fa olio di aria nella Orlando. Walimu fa mo no tau sabina. Walimu wena rato pesena. Walimu o masunga tite i ta tau. Aja. Pemena cosa. E a lo fai le langi pa no wali magatua ile tali totas. Olo fa no de roto wa o ko il rofa il lei lo mati. Popular
tina le tua. O le o ka ku lo ma no te. Kasi a ko ya na wa. E me fai nei no fa ia le a te le le. O le usta ia no le kula fo inga o lo ma no. E poi lo fa per o le logo le usta no Yesu. O le tele ko na o bu ma. O le tele o le po ma. O le ma tu foi ga o tu na foi. Ai o le logo ma o ha o tu na foi. O le o tele foi na ka ko yo le tua I lo ma no foi. Being forsaken on the cross, Jesus has surrendered himself to be forsaken through the complete obedience. Similarly here, God has surrendered his fatherhood through his forsaken love. And it is called eternal unity. Kulusa, malalaga, na mapapa ay kinwa ni mele mo ni kasi. Kasi ya tuwa ni Yesu Kristo. Mapapa ni yo, mamanino ato tola mele mo ni kasi oneness. Kala ka Yesu. Wa ko matoma kasi na. Did you want to ask Father, into thy hands I commend my spirit. Lord tomai, o tu na o ne na I o a. Mana tu mo. O le ka o le kula fo I no I. What's the purpose of all this? Why did he surrender himself? And why did he take the forsakenness? Yesu, makuai, o na papai kaya ni o marana o so fu mo. Ale na papai tina. Ale na papai o ka o pafuti. Ale na ele ai o papala. Pakas bertatu o kana ele na papala. That's why he did the cross. Le papai se produce. Ale na mo ai papala. Pagkaluka, ako rin maliw Yesu na niya mo ay ipagka. Nasugin ko kayo at ipagka sumaoy para Yesu. Hindi mo ka sa ito na. Pagkaluka, nabuhay, litat ka po sa lahat. May lakong may mga bago po na kufataman pa pero o lehan mo niyo yan. Por todo fue más avanza en naso y le ven a il motivo che Gesù Cristo non la fuori per me buco ma uno è andato la papà che io fa nuova sangue che può parlare sì lo mondo in la casa che ha poco tanto guarda torno di altri he identified himself with our sorrow with our pain he identified himself with our weakness Lord tomorrow o tu nada o programa e eu para esse o sabe o olho na tanto
tāu ne vama o ngaia. Tō rā ai o mātou. Mātou tā pena. O mātou tā mata. Fia o mā. O mātou tā mata e ne te mea. O mātou tā mata I tau tua. I ngā uwhi. O mana wane ni ie. O nāna pai mātou. Mana mononu mātou rei ātou toa. Mana mātou whata mana. Mana mātou whata rei ni ona. O mātou koto mai e wanga mai anu rā pai ia. Iri o mātou wana ni mātou I lāmu. E ana I ni sāmu o sakalana. Ono suafo Yesu. Mātou koto wana wana wana. Amen. O te reo no le ri. Ka whonga mai o le whātu ruma o le takasuanga o le tātou o ligi o Yesu Kirisa. I pēo ruma mai le apostol tōku. O pui no ruma mai le rile mea no pui ngātu mai me anu tōku. Le rama pōna whātu I mai o tātou o ligi o Yesu. Ai tano ai ngā rito o I whātai. Ono toki ai mea o whai atu. Nā tano mea I nā ai. Oro tino le nei o toki o sui o tōku. I o tōku whai le nei mea o whamatunga I ātea. O I whāpera hoi le ipu I no umono lāko ai. O whāpera atu. O le pule nei o whele o whomea I o koto. I o tō whele nei mea o whamatunga I a te apena I kuma tō te wheingu ai. O wāwa so kuma tō te ai le rea reto. Wa wheingu le nei. Tō te whaingoa tō ai o limo le te I a whio mai o ia. Tātou te tano o le a petro manawina. Bako kuina atu le ngāno whāpatai I o whione atua. Ono au mea uwha o lalo wina I mātou. Le whātusa o le tino ma le tōtu o le mātou whaoma o te risa. Whāpai kelele ni ngeo no le whaotangane. Whāpai o manatu. Mai ni te mata amasana. Mātou sāmo I te ria, ma le ngāmu whāpai. I o mātou na mona le tāua. O le tāulanga na sāunia e nā o whio. E ala le soifu o Kirisi. Ia vea mana e liu tino ai o mātou tanaka. E liu ai o mātou tanaka kuai. Vea o tanaka fōu. Mō lau whio o mātou. I mātou tano mea, hana ati ai Yesu. Amen. Era o mono whalata I ai kata o Yesu Christo. Nei tamo e a reto o si tēru kono lau soho whātai me o kāti whātai. Nei a tō tofi lea mo whātai atu. Whātai o lau Papa muina mo au kono. Aso uma tō te ai me rea reto. Pai e a whama tūma I atu. E a toi a whio mai. Pao lea whapea mo tātou whai.
pangingina mo at usa. Kaya menang pasta. Kado sedang madungan pakai melegang pakai dia rumah lagi yang madu pan musa madu tahu tinggal madu itu panon lam pamtalon foi lam dia jadi madu Metabo le sabi ya le mate de o le ter suamo eu na ia ma ko no fa ko au ma ko no fa mo foi na fio le ko o mai me au no ma ko na au ma ko mo mia ya ma ko mo mia yo ma ko te dia ina o me ono subafo Yesu ma tukole mwalau amen. Katu pari mpese itu semua
Le manuia ma le file mua la fio le tūle te mā. Le alofo sari nio Yesu ke riso o le mātou ali I whāua. Māwhakaina I mātou le māwhatanga mo o ngā ia. Nei o I te whāua lawa